Pelan suốt. Sekedar gitu. Oh diam jauh sih. Ma kalau aku tebak-tebak gitu. Tebak-tebak. Dari mana? Ah dia juga tebak-tebak aku ya beli. Tapi Tapi taruh coba-coba. iyo cocok nih. Nih kita rumah tuh manu. Patapuanan. Iya. Iyo. Kita tepat-tepat na agak na. Ko tepu patapuan atau nah cucu boring tak pernah lepo Mama. Rasa tuh. Satu lagi. Ingat betul nggak Yo. Oke. Ini aja pertama. Ikan aja pertama Pak Angkong Lopete. Iya, ya aku mulai tebai tetap aku cucu boring tak boleh po. Tapi kue ko mati manu. Iya. Mulai tebak anu cucu boring tak boleh po. Tepu-tepu na boleh. Yo, kamu ini. Kamu ini. Engke tepu-tepu aku. Mabicu, mabolong, Ya. ya aku lagi say bosaki. Mabicu, mabolong. Ya aku lagi say bosaki. Bosaki. Masuk lagi kena majemuk ki. Ya. Kati-kati. Wah, salah. Mau bulu beri bulu. Tanya ketik kawan. Sarang lebah. Ah, salah. Ay. Ulangi sebenarnya nah. Mabicu. Mabicu, mabolong, ya aku lagi say bosaki. Ay. Ini isengnya menyerah na ya. Saya pusing hati kiri kita dagang itu. Tepu nih. Hah? Tepu nih. Percobaan lu kah? Bocor na ya. Bocor na ya. Katakan na. Hah? Iya. Itu pikir mo jolo je. Dia balik. Dia sedih. Apa mabicu mabolong. Kau kekerang kau Mesti bosak. gua bilang kebusangat apa? Percobaan lu kah? Bocor na ya. Bocor ya. Anu kawan. Miti sengang karang aku lesak. Iya dia pak kau kerang nak bosak itu apa tinju gitu. Oh, wah, ya tong itu. Wah. Ya si pele. Salaman itu. Iya. Ya si pele. Cuci boringmu. Agak ko ya sinalangi tanah ciptaan na Tuhan Ta'ala. Sini lengi tadi Iya. kita mengotak. Ya. Bintang. Ciptaan untuk Tuhan Ta'ala. Iya sah? Apa yang di atas langit bukan ciptaan Allah. Dia gak apa beli. Pikir-pikir aja deh. Tanaman itu nggak kalah tuh. Apa lu tuh? Kan ya salah Pak. Pikir-pikir mah jolo je. Ini lagi. Nih. Si tanaman itu Tapi engkau katanya ciptaan Tuhan Ta'ala. Dongi anu, dongi pelepah. Tania. Di atas langit apa? Pocono ga? Ko pocono puban itu? Jolo taruh jolo. Pikir-pikir mah jolo. Lagu sading, meki makada langi ciptaan Tuhan Ta'ala. Bintang, bulan ay ciptaan Tuhan Ta'ala. Kau ya pikir beli dia gak? Ye. Berarti menyerani ya. Ciptaan Menyerani. Menyerani. Ya apa dia mau menyerah jolo taruh mo jolo. Wei bosi. Pak, ciptaan Tuhan Ta'ala itu Pak di atas langit. Ibu si ciptaan mana? Engkau tadi ciptaan aku pocono puban nih. Dia tepa ya, dia gak ciptaan mana pun Allah Ta'ala. Tidak engkau, pocono jolo to. Kau pocono menyerani kau tak pedani. Iya, pocona agak. Pocono to? Kocok. Yang bukan di atas langit, yang bukan ciptaannya pengatara itu rembulan bersinar lagi. Kan ciptaannya Mansur S. Nah itu enggak? Itu tuh, ikut sih Sar. Ya. Ayo selamat lah ya. Jolo, Dari cuci berikian. ulangi agak jawaban apa? Rembulan bersinar lagi, ciptaan Mansur S. Oh iya di. Judul lain. Iya. Ikut sih Sar. Apa patah aku kawan. Ya, ayo merejip aja. Merejip mati. Kau malu wangi orang dan le masu Ya. tapi kau macika masu Hah? Ya aku maluangi, dia boleh mesu. dan le masu kau macika masu. Tomat tuh. Tanya. Itu sih kok. Jambak apa? Anu, tahu sana aja, tahu mati cuci enggak? Tanya. Kau mau wangi. Kau malu kau cucinya malu waktu masu ni tanya Ya. Jadi tanya. Tanya bagai kau macika masu tapi kau malu ada le masu Tanya tomat tuh. Tanya. To jambak. Napa itu nggak tanya pak? Malu ani guru-guri kau masu tanya. Ya kau to ciri. Napa itu?
Ayo balik. Pusuk kaya gerut ta. Pucuk na kayo ko. Bocor nama balik. Ay ko. Ay poco na ya, apa artinya temet tuh? Tau mamicu. Eh. Mulai ko ma, ko polo angit mo mamicu. Pak aku niru pelajol cerita sih. Dek, kata kamu ceritamu. Ya, begitu sih boleh cerita nih besar. Nu, Eropa Stas di sana baca binina. Oh. Ya cerita jule. Cek ujung gue. Itu juga. Iya. Itu Gue juga. ya. Itu sih sebagai. ya sebagai. Ya. Ini juga, Nu. Eropa Stas ya. Ya, Ya lu cerita. Iya. Ya. Eropa Ustaz. Ya. Bisa itu ko anu para masih gigi. Ya. Nah, mau cocoani. Ya. Tapi meloi mak bini malolo. Ya. Jadi ero mak bini malolo na. Mak kumur mak bini malolo na. Yang kena runtuh. Ya. Mak cantik. Ya. Tapi ero basi di sana. Digaji cabut dulu nah. Maksudnya? Digaji sekolah nah. Di- Ya, oh, ini sama baca. Ya. Kok kanjak nama kanjak tuh. Ya. Terus. Jadi ero iya nase Ya. Pami maju mate wajib. Ya. Kani Pu Iman. Melo ni merken alongan kare Pu Iman. Niki je mak paju mama tu Ya. Bumi mah ketubah. Iya melo reken macerama ni Ya. Jadi na baca ni jolo era nu Bo ceramana. ceramah apa? Ya. Melo kije mati nasa longan Ya. ceramah. Ya. Jadi era reken na tinu melo manu macerama na taruh nin. Di sana. Jasa na ko sa pena reken na pa mi jolo iliu nasa. Ya. Mati nasa ko purana nasa liliu mataru bama nak malu ataru maju mah. Ya. Ya ada perikanto deh kena mah. Perikanto ni ko aja, sama aja. Baca rame, na baca nih. Iya. Ya. Jadi perkanto ni ko jasa na. Boleh mani benena Ya. kama kamarae. Ya. Napa purana tama kamarae. Nada jasa na lakena Ya. puima Ya, alasan puima. nasa. Kamane ni ken itaman kantona. Ni tamane ro sura erekena nangi mina bace matu puima ko anu aju marang Iya. Au sinang ipe puima ko nonnoi lima minyak rambut. Ya. Kan ipede nasa sura cinta na. Ya. Si sobek. Pada salah paham nih, Ro. Salah paham ni. Salah paham nih. Pak meja macam Ya, surat ceramah nih mereka nih, Ro. Tahu saja itu Ya. kasih diga cacapu solo. Ya. Sang musing nangi pelik nasa puima ko nonno ya bola. Minyak Tema minyak rambut. Ya. Takkan palu pangi Pak. Kan ipele nasa surat cinta na. Ya. Ya, Sana proses sana sobek. Ya, Ya. Sobek bini na. Ya. Sana lo ni. Lo ni Maju ma napakasiring kasi lakan na. Nabani jasa na rin na. Ya. Nabawan di sana. Pura po ni mano. Pura ni melo ni kena melo ni macara Ya. menre ni ko ketoba ya. Ya. Akada ni. Idi umak selange angkai hadir koe Ya. ngapa nakoti ni na. Ya. Kadi idi gaga na sangan. Tigir surat. Nakoti si kanto kiri na. Mati sih. Isa kiri na. Kada mulai kana kada. Nakoti si kada. Idi umak selange angkai hadir koe. Hai itu je gaga. Ya, Malaysia ni. Kada si nakoti si kantong mundri. Ya. Ay dito man gaga. Ya. Dan apa tuh rin na? Iya. Ya. Jadi mati anak muda. Ya. Magi je nasang masalahnya. Ya. Mana-mana tahu pada saraman. Ya. Dia minta apa? Mere mati na po? Ya. Mere ba nasa sa pudangi masalah. Kung kataw nasa joka to de gago luna ko beli kampung. To pura itu kere. Tahu ya? Tahu. Juga. Sekian nih, Plek. Oke. Ya oke. Metode upload.